Kani kedai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule do Richmond Kharlukhi. Kimat bakong san jong ka khubor mentaga step. Menteri rang bado kari ulong bagi samla kari kini ojing mentoy ne gijingkala balawan ra hakikam yadari. Kinong pet perman bekerpang balathong dak election commission kari kelap long jingelang hasilong hnen kesngi ban kemi ya gijing pen kre na kebenta ka election. Bad ya kejing rakhe beating the retreat ban penkut kejing rakhe sngi yo republic on penlong ha Delhi menta ke sngi. Ka khubor ke babnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi hnen ke sngi ulong baki samla kari kini yo jing mentoy ne kejing kala balawan ra hakikam yadari. Ulong bamenta kala de kapor na gebenta ki kabu bathama ye ki samla kari namar bagapor jong ke India kala poi. Menteri rang bado ulong ye kane habakren hagarali menteri rang bado batkan National Cadet Corps NCC hagamadan Karyappa Parade Ground ha New Delhi. Ulong ru baki liang ke bathamai kila plena ke bentaki samla ka India menta. Narendra Modi ulong syo ba ke NCC keladap nyup sansnem haba ke India ru kelarake yo maumer ba nyup sansnem jong ke jingyo jingla luoj. Ulai kublei ye ke kenhon NCC barok kawai. Kinong pet perman bekerpang balapha daka election commission keri henen kesngi kelap penlong jingelang bat ki hair officer ke Sarkar Meghalaya Hasilong bat kle kerani ki jing penkre na gebenta ki election ha kejela laithu chief electoral officer kejela uba FR Kharkongor la ban kedau hang ne ba ka jing thap vote ha kejela Meghalaya kan long ha ka arp nyau tarik urempang Katarik bakat do ban thap kerteng daki kertong banya kun kadai ka nyau tarik urempang bat katarik bakat do ban weng no ya ka jingya kun na ka election kadai ki shpau tarik urempang special general observer Y Tripathi special police observer V Jori bat special expenditure observer B Murli Kumar kelayo ban penlong jingelang bat ki kam ban penkrea na kebentak election rengkat badu chief electoral officer kejela Meghalaya chief secretary director general ki pulit kejela ki deputy commissioner bat ki superintendent ki pulit jong barok khat arteligi district bat ki weki he Y Tripathi ulabatha badai ban bot renti ya kapor balabo dak election commission ban pendap bagi kam boper bayadai bat ka election. Ha ka jela Tripura ke banselong election ha ubnai banwan ka BJP besensyar ke jela kala pelat ya ki arteli ki thup kerteng jongki san pusaungut ki kertong banekon ki election ha ke yang dorbar thawan badan hrup hoteli ki seat ha ke jela ka BJP bat Indigenous People's Front of Tripura IPFT kile menjor ban trailang ha ki election balarai bagi BJP kenekon na ki san pusan teli ki seat bat ka IPFT bakenekon na ki san teli ki seat Lawan kedua hang ni bakat tarik bakat do ban thap kerteng daki kertong menekon kadai kalai pau tarik mentau na kalengkot. Bat kajingnya thap vote kan long haga kadru tarik urempang. Kajingnya wiki vote kan long haga ar tarik uleber. Haka distrik Morena haga jela Madhya Pradesh arteli giling sun fighter aircraft jong Indian Air Force kilahap no haga than Pahatgar. Kat kumi kubor la yo ini ki arteli killing sun fighter aircraft ikentop ya ka Sukhoi 30 bat Mirage 2000 ya ki jingtep ki babnya ahlokane kidang apan yo ki bor penya distrik Kathan bat ki bor ya dari kidang penlong ya kejingwat ya ki kini ki fighter aircraft kelami naga Gwalior Air Base ka Indian Air Force kalau hukum ban penlong ya kejing toket banlap ya kadau jonggani kejingja kini ko kubor ban tepi nak All India Radio Shillong Ka jing rakhe belatip kum ka beating the retreat ka balong kadak dong jing penkot ya ka jing rakhe ya sinyo republic kari ka basau sngi kanlong ha Vijay Chowk ha New Delhi menta ka sngi ya ki surtem ke India blashem na ki classical rock antem ha ka jing rakhe ya ap kundai teli ki surtem antem na ki kenhon ka army navy air force ki pulit ke jela bat ki pulit ke Central Armed Police Force Ka Presiden kali ka balong ka Supreme Commander jong ki Armed Force ka Draupadi Murmu, Menteri rang bado kari Narendra Modi, bat Menteri ya dari Rajnath Singh, kin saki ya kena kejing rakhe. Kan don ru kejing peninam da kejing penher ya ki drone, balai hajar sans patli hak porjanit, hak bakin pentaba ya ki lom Raisina. On penkut ya kena kejing rakhe da ka surjing tem sare jaha se acha.
Menteri Rang Bado kari Narendra Modi unia sami sembok berkat jung bagi beliau hakari baca bari rukum jo ke program Man Ki Baat lengbak All India Radio mentah ke step haka por kat wei baje. Kane kan dai kesian ke bakandai puhnyo ba Menteri Rang Bado on ajing kren hakane ke program basisin cibnai. On la banyo ikne ke jingkren Menteri Rang Bado na baru kinat work All India Radio bat Doordarshan. On la ruban yo na ke website dong ke AIR News bat na ke News on Air mobile app na ke YouTube channel dong ke AIR News DD News na ke YouTube channel dong ke office Menteri Rang Bado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Maria Depkren Menteri Rang Bado aha ketin Hindi on pensno saya kijing penkela syakatin kasih jantia bat garo. Ya kini kijing penkela on la ban yo obyang nadu kopor prabaje la shibit janmir. Arngot ki breu ke layap bat sangut ki weipat ke lemensau hadian ba kawai ke kali bagi syong kalalet tenra e kawai ke terok ha ke shnong puriang ha ke sulok ba shlong jawai henin ke janmiet. Ya kini ke belamensau la penkit no cha ka maurang keneng CHC banyo jing sumar leho ki pulet ke distrik East Khasi Hills. La hukum ban penlong ya ke jing toket ban lap ya ki daw jong kene ke jingja. Ya ka may ramo cafe jong ikong plantina mujay balakersyan dengan nasfas la plehnen kesngi ha kesnong kweng kabahap apo kaboy rembong CNRD blog. Ha kene ka cafe la syat tang ya kijing bam tenrai. La play ya ka da ubakmi ya ka Empowerment Monitoring Committee and Innovation jong ka nasfas uba kraw barlang walang. Ha ka jingi dan rengkat urang ba snong bat kiwe-kiwe ki breu kathan. La aban krau hang ne baga nasfas kala jukersyan ye ikong plantina mujay bat kiwe-kiwe bat kene ke cafe ka pau bha na gebenta ke jingbam tenrai. Ikong plantina mujay ilapen pau ba ilala benseng ye kene ke meiram o cafe da ke jinghikai bat ke jingkersyan balayo na ke nasfas. Bat iliyatho ba ipenan kam tang da ki AKA ki ba mihi hakathan klam da penan kam ki AKA pat ki ba penjot ke mariang. Bat la penon kami ki bala ban yo na kene kathan bat ki ba ashibon ki jing mentoy. Ha nagalan ya ka jingyak paret ban pen scam ya ki bala jinghikai pentebet ha ka Assam Rifles ki bala tiap kum ki riflemen but rifle women. La penlong hnen kasngi ha ka Assam Rifles Training Center Sukhoi V ha Dimapur. U kongsan ha kene ka Jingyalang ulalong u Deputy Inspector General ke Assam Rifles Training Center u Brigadier SK Shioran. Habakren hakini kisipai ki beliau jinghikai syuaban tre kakam. U Shioran u lakren syapang ke history jong ke Assam Rifles kum ke kenhuan sipai paramilitary ke bala rim tam hakari bat ke benta bagadon banlea. Ula ai kublei yaki bakin tre bhai kakam ban bensyat haki. Kishi spa kendai pun rengut kini kisipai kili ojing hikai haki saupusau tayo. U officer IPS jong kesenam syajar kendai spa kendai puwei u Gyanendra Pratap Singh undai Director General Kipulet ban shimti ya kakam haga jala Assam. U Gyanendra Pratap Singh un shimti ya kakam haga shiterik ubanai rempang namar ba u Director General Kipulet bamenta u BJ Mahanta un syong taj haka laipoi terik mentau Kuala Lengkot. Ya ka jing pentip alor kania lepan mi do Principal Secretary Ketenat Korbari u Niras Verma henin kesngi. U Gyanendra Pratap Singh berok syikata u labat ekakam Special Director General Kipulet Kashnat Law and Order bat Special Director General Kipulet Kashnat Border jong ke jela Assam. U Menteri Rangba ke jela Assam u Himanta Biswa Sarma henin kesngi ulasam yaki shithi tungkam cakum basyajar arspa angut ki beriau haki tenat sorkar boper. Na preng kini leken thup ru ya ki bayo kam bale isne ne ka compassionate ground syaki bahayeng jong ki pulet bala syap niam na ru kesnem syajar kendai spa prapupra. U Himanta Biswa Sarma ulasam yaki ni shithi tungkam ha Shankar Dev Kalakshetra ha kenong ba Guwahati. Ulong badakane lanangla ban poi syakathong ban ai silak teli ki kam sorkar. Bat katto ko kubor kalakot agane ka step ka balawan syapi nag All India Radio Shillong. Ngipen kan mau pikinong sengap bah kapor prabaje ngineso baga Daily Station nag benta ka kubor haga keten Hindi ka banbod ka kubor haga keten pareng haga por prakat san minute. Ngipen kan maru ipiginong sengap bah kapor prashteng nag station pinyo ka North East News. Kapor menta kaladap praduna san minute.